Ko katelwu metikiler trailer. Hoy kat na kayo on katelwu. On katelwu.
Well, lumalap chicken. Kiprisen. Well, gila kate. Ako lang nagkimaston with Malem. Namanas with Malem ang nakaiwa tuyak. Ako lang kimas si Kosrae. Well, katingin na bike ka nagimas, katuyak. Kung may tanin sumagihan masan. Well, with Melman Faro, katumasla, tukun masang katibalong si Tramin, short remark sila, Vice President, Lasha, Mr. Norki Lango. Namanas katum, takla, ramas lasan mit Malem, kakuwas na kayo kain, takawikat mas. No, no. Kaya mas, pero may tan. Takla, tural, chicken mo. All Belmas Pane. Yena minigit ikara na kaila singa luopin baye. Strap pen na ikwelay na kon. Wala ko lang. Tagparan kibaso. Oy, ang videoing ko. Kon, labas, may nakiwa. Tuya katong kibasa. Say hi. Bayangay, welcome, Congress woman. Lumalap kaya slow sa rotro. Kataw kayo at tuyak sum na kay masa. Finished their drink already. Huh? No, it's you. I know. You're gonna finish it right now, right? Just keep it. I'm looking for empty. Eh? Pila en sẽ của mình nào mình nhìn vậy mà hey kima phê ra đây Sino ba ang naglalabon na manas? Okay, there.
Yeah. Oh, banana chicken. Som la så. Ske. Shinko. Well, pension development short remarks in Vice President Norki. Well, naula office from that Preston, with Malem. Natakakan na kipelching below naman lap kiastan may takiwa ma sacrifice bill line taka wigot kilenching siya lane kot na matawag itigun na Kolokolan may Malem ng financial lozan actually tiyak faran na nimshig. We then go in our kilin lenching at the lenching makatrabut po. Hindi na na fashion na ang ipaineng in the dapat na kilin mishig. Nakikataro kilin siya Pagpangon ko was na kayo ang taga-wikot kipelching kulon na malap, shui malap astrum kitching and kalong kipelching ngayon tagakan na kipelching pala tuwa lang kitching ay permanent nga cover mo kayo na office on president siya
First Lady Larsen Chenge Lelin Se Motan Pile Official President and Malem. He's been absent Lalan Tuyak Chingem Kifulangan cover. Pero ngayon ko yak na kencingan skilila asiya. Nangali tap po ulos na kayo makuwasa sa chingin kan tapo. Fair ni kitpel chinga kat kanli energy lang din. Paineng ngayon tagakan la samsam na tutulog chinga pa. O yesi mga katli kasi na pinakipel chinga piyan sketch up tashe. Ngorslan and chinga ko offer chinga na pangishe. Cooperation lang naman na kayo kipel chinga ila di kinapel chinga tari kati cut off time chinga. Trash pinch of the kyan chinga. Fin arch trash tum nak manasin aku share si pe chista lan chinga. In makate chafet na arch pen makatem kain si pe mga ukarga. We can na kipel chinga breakdown chinga ngosha pa may takiwan takin namtan kinakatkuan takin na wrap up pa na kayo. Dahil na talik tuwosa talik force ngayon ikay cash ka kipel chinga. Kulo naman lap kaya tapos ko mo ito kayo akan malalay chinga ikay chaf na. Kulo naman lap. Ay gulo, Vice President Basbas la, aswit. Ay unsa ko sin with Malem me. Nauwan, kay simura pini kay taga-iskunan. Taga No. Hanggang ngayon nga, hindi pa pantik. Hindi po ipan, hindi po ipan. Ano may pangan niya? Ilus pun chinga ro. Wo sen makatun mo sen magdala. Yak launch ko na to sumudya kita kasama. Ay yak na ulan. Yung on na mo magdala mo te yes. Mga tala ko lang. Mo to mo man ki patch my life. Oh, ito ga. Ito ar attack.
Wait Malem, protect us on the course. Finish. Last bell, Lewis. Benching wait Malem ngayon. Ako lang na ro. Kalok may long si Lalos. Namnas. Hus na kayo wakila ka ng Jenge. Husin tawi. Ipage ke Milo sa tol nga. Tapanalos na Tapanar money beke. Hus may melaman. Push ye betul bagus. Pelak gang de. Ampare. Tugun machilan mit melin me. Katapan si Muran pinkan taka orlas ko losan pine. Wangin goes back kalim yipe. The benching atret na tapan mit melaman. At taliksikan na ko labelin alak Ken Tibare. Ken Timani.
Back to the Malem. Well, kinabalak Malem. Well, Malem, kinabalak ka-check pa na alingan kita Kosrae. Namin? Kinabalak Malem pa nga-check pa na Kosrae. Kinabalak pa ito kayo Malem. Kaya kulit si Lindsay Kosrae. Wasta kiwa. Kinabalak kita kayo. Well, ang kinakarabiya, Vinos. Ako lang mura sa ayangan kiskoon. Kasi nga katapaman ko mo. Piniwala na mas koos pa. Hol! Katapaman Devonchak. Devonchak imit. Devonchak, pinkuwas ako laon nusan. Nuskay tuyak pinewangit. Nusak kilim. Devonchak lilo. Devonchak na lilo. Malem Woodward. Like it? What is that? Put it in the bag. It's gonna crack. It's gonna break because it's glass. Hol! Naman ang sa tutupon may Devonchakan. Para tiyak na yung simula utusan. Tukun Devonchak lilo. Nakmanas may Devonchakan katret na tapat kawus. Devonchak lilo Malem Woodward. Devonchak lilo Malem Woodward. Nakmanas. Devonchak taka na mito. Taka na. Sige cuma. With Malem at tak na tuwa. Usan na raw utusan. Hoy, keep it on with Devonchakan. Hoy, lingin na sana ko uspit Devonchakan. Dahil na ko sa kulaan na volume 0. Well, London with Devonchak. Tako na nila ako na. Let me see your lollipop. Wow. Teapot. Hoy, Devonchak, ay paroon lalo sa pare. Lila ako na. Dala ko lang sa ape.
Hoy kulamalap teman siya kalam pokokopis sila Loiman Noman tigin kira man kalila namas right sa lila mura lila tuyak kalila para ay betulan to ay red Hoy global na paspas lalar. Hoy bangon mit Malem na. Eh? Okay, lutwe. Malem unday penutwe. Lutwe na nasfera katun. Hoy tutwe adfera. Malem unday pa penutwe pa ngay pang. 15 pera. Hai, betituan para debat lang ana digin aro makure laut ko. Utwe para, utwe. Para Norski. Okay. You know you keep saying my boyfriend is a yeah, your boyfriend is a smart boy. Yan, Norski mo. Yeah, Hai, betituan para pinas mo kawak pe na utwe ma kawas si wadak pen takawikat. Tu ima video yak na kos. Kos sinan ke YouTube pe uwi kama. Kos kahit nakawikat. Kos ping mo mawit na alam mo ron yok in wild woods. Kaya kasi nakunod.
Angelot na ilang Kyle, may tutwa ka traktupan ko us. Unpa ka? Kyle, cutie ka para. May tutwa ka para. Cutie sipe para pinatpamit ka lang o. Would we patuya kinun eh? Katewin na phone ki batch eh. Katala long kin na kate. Son ten no. Hello? Too slow. Ay, kilomada paspas Lars. Petching develong lane na ki semuanya cintikinis Stacy. Ro petching develong semuanya June Lenon Gorsin tikinis Stacy. Ro petching apa yang pelonchen. Tukun drum sila tikinis kaya nakatasang chin sports inakalim yun Heroic. Al tikinis. Is mine too? Wait, mamta sa boy. Kalmen, pwede ako atin, kasi nila may panato. Tasok to. Di kalmen yung bagat nato ito. Mga kotlong. Mga kotlong sinoy. What color is it? Na, may sumonte, may sisisoro. Into Malem, into something in Naslon. Filichakos na insomni yan si Tata. Kotlong letal pa. Payment siya Tata. Siya akos kotlong mo. Para dahil may tserenisa. Sapta somni yan mo.
Besimitan pa. It's not even good. Yeah. Are we gonna eat the Italoro, enye sing mataloro, any noksok. Italoro makinin any noksok. Masih akluan pa. Italoro en may email altal, may mumuna altal pense. Aktulo, italoro, may lalom si may kulal dahil ngay turor melem, katunal ito. Pangat mabatlong as melem. Kaya sing as lang ya. Na may kulal dahil ngay pamtawa yo. May siya ako saan pa. En melem, en matalon suci. Ora kat kunayak pukong na kay mapaspas kat kunayak ko. Dahil ko yung sumayewak maliyen, boy direct makinte. Na ipel si Mato. Stop ko ito. Pwede si Melamin sumlikiyan boy. Fak mo then sumlikiyan boy usmaylo si nino na kayo ba wala los. Mana kayo malolay ka na nalagi linon kos. Linon kos na katlong la. Un may Melem ngay may koy ngay paya pala siya asya kile. May tesum na ye. Napay tatlong lelos. Ito ilato ente fanchak pa tesum na wea. Tatlong mo siya utolo si offerential tala. Joe family, Tolina family, weng baba. Baba si Joy yung Baba Williams yung na matlong na mo ito matawa kukuyak April siya April siya po ang ngalo ilos matawa kintal-tal tololong siltalay kukuyak likiyan meron na ilos orela siya ulo si talay kurs ka lang na tewan sak si uwe matawa mo sa lomwe patlong la may toy fo kolong tolo siya pa inbay isami asi pai laligyan and Malem na may kula dahil in pel siya pa polita teita polita na may sim lalos secretary lalos sa pa tuloy na kilabasyo mga mabatlong lelos so mata ko ye tolo dafo para siya Papa William sang enwe itan mo ko sa pwede kainin mo makap na kayo wafinen mo sa katala na long kalayang na lapil rela na si Mit itan rela na si Melem Pelsing what? if sa Pelsing itan mo tawo ya katlong na del ash pelu na si tayo kay Martin Shell italorit mak kaya ngal si ash mo ya fitingin kaya ngal si italorit makin kaya kiso sa mundo ng plata la we live patangay madel kaya ulit makin nakatlong You're trying to take kaya the wrapper's red, but it looks like pink. na panga madel makin na siya makatnoy isang kaya long kaya pa yung tragic si mayak we ale na post le del sukle maya to kaya na makatil sama siya dati sang yasel tayo na mga makatlong mo si Jagwe o Pupe mga restaurant kunela un pakantay we kita los matawe ya ito flash ni fulo kung na push mele na There's not. patlong lay laro excellent sila dali may kitchen ni noy ko siya pang alon ko ito laro week na phone set ito lutudan na kay wireless na kay nialo amoy lutudan na kay ni moy kumanlen na kay ni moy ko patlong kay na ashi talo sa ako ke lim na kayo ba na phone na kayo ba telephone
Desenri idalalu ak falayet ilo shamon masikyak na si ilo sa ilo son matlang na mga oreka tonga wibe na ngusyak wibe na pasin mga ichibin ilo sa surek yung mga nagawa at palakan kita ni Pense nangamo panang ito iyak at kayo si Basom na nit pangay mga long ki Pense at lahat yung mga kispin ka til kalayang takotin in ulelos lelos kulog na na Malem or the draft for that team and everything pa na magtafo ila we or okay play team sing wala na wala We're not gonna race? Koi ngan tafo la pe samram skulan tigris pianga ki ashik lakil pe ngatya apran pe ngan stoto na kedlain singan to ki pelchi milos mata in kuyangan Sean Forslalan talig sisig pelchingan ki non kenen sisindan matat for siya kintu yakwe som non kuyangan tal non kayok yok asor Sean Forslalan pelchingan paneng talig matan sisig pelchingan tal kinela on sukungan na on sukungan fin kada kanya kon sukungan pa pasya kurta syugengan fin kumtel kan boycott ki pelchingan ten kanya kon sukungan and onsukungan pa kisya nange and she fine wo chewena and she pangalan siya kal ipaypana shuman nakmanas fin kumakain boycott sis pa po siyem na kain kain nakayila ono nakmanas kal kung fin ke siya soon kal tayo nga siya kay nako sa kiwa uya kensingan kan siya lo ton and chefin nevo chewena and siya nga isus lewe in siyak nanak lako flawang ile nga pele sama na kay wash fin sak laki pento nga faso na yenje nga faso na yenje smelim nga faso na yenje Malem nga fa bangon bel si bele nga nahin si wowo nga fa so na yen si nga fa so na yen si Malem nga fa so Malem nga fa bangon bel si bele nga nahin si wowo nga fa so na yen si ilo naman na Kal kilala malap ke Drum Jedal Tiginise Fencing kete pasang jin sports Hello sinak kalim yila meku zero You almost said me. It's your turkey. It's Kloge Bellan Sports ngay tari aulan dan Rexy Tela si Vin Sports pa Ismail Other George tayo nga siya nga tari aul kat ki lain simsingin nga lain si we pekak sikin kat ki mo lash na kayo wa akilin pe with call na kayo malash lash margin kaya lagi bensing ngay tafa lang kayo na mamaisik kya ki belsi belfototo si passion ingin na kasi ben pela kete aksaye kete si kain relasi si de la med Wala nakikat ng tarapel na kayo wakate akfas si yakyume tayo mit na kat mong le so wala nakimunguwa ka chipe akfas si sitel may tagatakuan. To if inewte ka pela na siya ngay
ngishe pwede makadepangon may katalit na tasan kaden aksa yivars penagi en ma break sheet alan mo ya. Okay, pwede nga kaden ngishe yakumetain so met talik siya matayin mo gulin so ne ke site sa resume diyan kat matangit na wengi pangay en makadamdaw kaya kat kaya taga ninjeng kung taga de tu is opilom de la naron may tramani so